Na neno ambalo tunataka kujifunza asubuhi ya leo ni neno ambalo linasema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tutaenda anza ndani ya kitabu cha Yohana, njoko tutasoma Yohana sura 3. Ni andiko ambayo inajulikana sana, lakini njoo tutatumia asubuhi ya leo. Nadhani hauwezi ona muamini mwenye haiwe hii andiko. Ni Yohana sura 3 mstari wa 16. Tutaenda kuisoma katika jina la Yesu Kristo. Yohana sura 3 mstari wa 16 inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amin. Nasema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Saa yenye mtu anapenda, msikie mzuri, saa yenye mtu anapenda, jambo la kwanza, mtu kama anapenda mwenzake anakuwaga tayari kumupatia kila chenye iko nacho juu ule mtu asiteseke. Mtu akipenda mwenzake anasikiaka iko tayari kumupatia kila kitu chenye iko nacho juu asiteseke. Hasa na hii nafasi ya Yohana sura 3 mstari wa 16 inaanza iko nasema jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, kisha ikamsukuma naye kutoa au kupana. Msikie mzuri, ilimsukuma kutoa au kupana kitu chake cha samani chenye alikuwa iko nacho. Ilimsukuma kupana mwana wake wa pekee. Juu ya nini? Mtu kama napenda anakuwaka tayari kukupatia, kisha kupenda kukupatia vitu vyenye iko navyo maisha. Sasa Mungu naye juu ya kupenda ulimwengu au juu ya kupenda mwanadamu, juu ya kukupenda wewe, juu ya kunipenda mie, akaangalia inalomba atowe. Ni kwa sababu gani Mungu aliona atowe? Ni wakati alienda ona mwanadamu iko natembea mzambi. Msikie mzuri, Mungu aliona mwanadamu iko naanguka mzambi. Alafu na yeye peke neno lake likuisha deklare kasema kama mshahara wa dhambi ni mauti, ni kifo. Maana yako kifanya dhambi ni sherti ukue kufa. Na kifo mwingine langaje unatakiwa kwenda kujehenama. Sasa wakati yenye Mungu aliona vile hakukuwa njia nyingine ya kusove mwanadamu na dhambi zake, amubebe na zile dhambi. Hakukuwa njia ya kuokoa mwanadamu amubebe na dhambi zake na halipe deni ya kifo. Juu mshahara ya dhambi, tafadhali na halipe deni ya dhambi. Juu mshahara ya dhambi ni kifo, ni mauti. Inalomba ukufe juu ulifanya dhambi. Sasa Mungu naye kaona kutrete hii affaire. Wanadamu kiukweli siwezi taka baende jehenamu. Sasa nitafanya nini juu mimi nabapendaka? Nitafanya nini juu ya mwanadamu? Mungu ikamsukuma kutoa mwana wake wa pekee ili wewe upate kupona. Ili dhambi zako wakati unakosea ukuwe naweza enda mbele ya Mungu ujitakase. Na wakati uko najitakasa, saa yenye dhambi inata deklare mauti, inataomba kifo, ukuwe naonekana damu yengine yenye limwangikaka. Ukuwe naonekana kifo ya mwingine mwenye alikufaka kuna nafasi yako hoi. Upendo ya Mungu ikamsukuma kufanya vile
ikamsukuma kupana mwana wake wa pekee. Inaandiko inajulikana sana, lakini inayala ndani upendo wa Mungu. Sijajua ni nani katikati yetu mahali kwenye hii nafasi mwenye anaweza kutana banatenda huwa mtu mwenye alifanya makosa kisha aseme huyu mtu mumuache. Mimi napana huyu mtoto wangu hata kama yeye hana kosa, yeye njoo muue, muache huyu mwizi. Jina la Mungu nasema kama Yesu hakukuyaka juu ya wenye dhambi. Nisikie mzuri. Plutôt hakukuyaka juu ya watakatifu, alikuya juu ya wenye dhambi. Yesu hakukuya juu ya watakatifu, alikuya juu ya wenye dhambi. Sasa wakati anafika kudunia, Yesu Kristo kilikuwa kimuleta ni kutafuta wale wenye dhambi. Eske unaweza penda mtu kiasi kwamba unaweza pana wewe mtoto wako? Banasema ni mwana wa pekee, maana yake njoo mumoya mwenye iko naye. Eske unaweza zala mtoto moya na ukoe tayari kumupana juu ya babandi basibaue? Nisikie mzuri. Unakuta babandi bako natabaua, ni banyanganyi, ni bamwizi, ni bauaji, ni balozi. Halafu nasema aba balozi pale baende Jehanamu juu ya hivi bako nafanya. Pale babauwe au batie mu prison juu ya hivi. Niko na mtoto wangu mwenye iko inosa, yeye hana kosa yoyote, lakini juu mimi nabapendaka, acha huyu mtoto wangu aingie kuna nafasi yao au waachilie. Njoo yenye Mungu alifanyaka juu ya kutupenda. Njoo yenye Mungu alifanyaka juu ya kutupenda. Na njoo njia aliitilizaka juu aokoe mwanadamu. Gizi ile wa Roma sura 6 mstari 23 nasema, Roma 6:23 ndio nasema kama mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo ndio tunapata ile uzima. Juu ndio mwenye Mungu alitoa. Mungu alipenda akatoa. Na mtu mwenye anasema napenda lakini anasema hawezi toa, anakuwa iko na danganya. Na kiana akienda fata musika akishapenda anasikia yuko tayari kupana viko nako. Kiasi kwamba anatafutishaka, anafanya kila chanaweza juu akipane kwa ule musika, hapendake amuone anateseka. Mtu akipenda anapanaka. Na neno la Mungu nasema kama banaume nabo inalomba bapende bamuke wake zao, kama anabapenda babatunze juu abo ni miili zao. Inalomba babatunze, babafanyizie kila kitu mzuri sawa gizi Kristo alipenda kanisa. Maana yake mtu akipenda tujura anatutafutishaka gisi ya kutunza vitu au kutunza watu. Msikie mzuri, bale benye anapenda. Mungu naye anakupenda. Siyo kama uko naelewa mzuri hii neno, wala siyo kama uko naviona ayemu kichwa uko natazama picha. Ni upendo gani Mungu alikuwa nayo kwako? Msikie mzuri. Ni upendo gani Mungu alikuwa nayo kwa mwanadamu kiasi kwamba atoe mwana wake? Siyo kama uko na viwaza zako. Ukawaza kui neno hauwezi kuwa na jenkete sana. Ukawaza kui neno hauwezi kuwa na bakia na manunguniko sana saa yote. Hauwezi kuwa na manunguniko saa yote kama unawaza kui neno. Waza Mungu muumba mbingu na nchi ya kupende kiasi atoe mtoto wake. Waza ako mzuri. Mungu wa mbinguni akupende kiasi kwamba atoe mtoto wake. Maana yake haezi kuima wengine. Ndio maana kule mu Roma sura 8, mimi nadhani kuanzia kule kuma 13 uko na shuka njoko walisema kama eske kama Mungu iko upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Sasa mwenye hakutuzuiliaka na mwana wake mpendwa mpaka akamtoa juu yetu kwa ajili yetu ni nani? Paulo akaanza sema sasa kama biko hivi, ni nani mwenye nini njoo inaweza nitenga na upendo wa Mungu? Akawaza kwa ile upendo akajuta eske njaa inaweza nitenga na ule upendo ya Mungu? Akasema hapana.
Eske kukosa mavazi vinaweza nitenga na kupenda Mungu? Akasema hapana. Ni juu Mungu alitupenda akatoa mwana wake juu ya kukupenda. Alikubali mtoto wake akufe juu ya dhambi zako. Alikubali mtoto wake akufe juu ya dhambi zako. Acha nikwambie jambo lingine, Mungu anatuwaziaka mazuri. Mungu iko na kuwazia mazuri. Mbinguni kwenye naikala ukiti chake anatuwaziaka mazuri. Sie batoto yake. Anatuwaziaka mazuri. Mimi nakwambia anatuwaziaka mazuri. Ni sababu kufikia kiwango cha kusema toe mwana ni mawazo yenye ilikuwa imemkwea mkichwa. Msikie mzuri. Kusema afikie kiwango cha kutoa mwana wake ni mawazo iliingia mkichwa yake. Akaanza waza mawazo ya mzuri. Akajifunza koma nitaokoa huyu. Sasa pale akaanza tunga mawazo ya mzuri mkichwa chake. Nja kaanza waza akose gizi nifanye. Inalomba nitowe. Inalomba nitowe mtoto wangu. Nataka nikwambie kama saa Mungu anaikala mbinguni anakuwaza kako. Usikuwa nadhania kuwaza keko. Na anayua mpaka na jina yako. Ndio maana Yesu alikuwa iko nasema kule Mathayo sura 6 iko nasema juu ya kuhangaika juu ya chakula. Msikie mzuri. Nadhani kuanzia kule kwa 28 kule sura 6 ya Mathayo. Alikuwa iko nasema juu ya nini mko na hangaika juu ya chakula? Juu ya nini mko na hangaika juu ya mavazi? Juu ya nini mko na hangaika juu ya vinywaji? Sema baba yenu wa mbinguni anakuwa anajua kama vile mnavihitaji. Anakuwa anajua. Sasa Yesu na Musa ako kuile mstari ya 9 ako kusura 6. Salimaliza eleza, alikuwa iko nataeleza sala kwa mstari wa 8 tafadhali. Alisema kama hivi, baba yenu wa mbinguni kabla hamujaomba anakuwa anajua nini njoo mko nataka omba. Sasa imagine anakuwa anajua kisha na alitowaka mwana wake. Na anakuwaziaka mazuri. Anakuwaka na anajua. Shida yako ya kabambi che kinatumaku na bloke maombi yako ni manunguniko yako. Nisikie mzuri. Manunguniko ina bloke maombi yako. Haiko kusema Mungu hakupendi lakini unaumiza moyo wako katika manunguniko. Mungu hatakake mtu wa kuhuzunika na iko pamoja naye. Unaangalia fitiri, unaangalia wakati ujao, unaanza tetemeka. Unaanza lia eske vitakuwaka hai. Iko saa mie tu njoo ndakufaka. Iko saa mie njoo ndatekisekaka. Mungu che kinamuluma haiko juu hawezi kufanyizia vile venye unahitaji. Lakini che kinamuluma ni kuhuzunika pamoja na yeye. Sikie mzuri. Ni ile kuyuna jiita mtoto wake. Halafu unaiwa kama liumbaka mbingu na nchi. Halafu ushaka soma unaiwa kama litowaka na mwana wake juu yako. Halafu unaiwa kama yeye ndiye anakulisha na wanadamu na ndege zote za anga. Kisha unabaki uko unajiuliza mpaka na machozi na huzuni zinakukumba. Kwa sema maisha yangu niko naangalia ni ya nguvu. Ndiye ni ya nguvu. Sasa Mungu akakuacha utajifanyizia nini? Nisikie mzuri. Ni ya nguvu, hauna vya kukula. Kama Mungu hakupa utavitosha wapi? Hauna mavazi uko na huzuni. Kama yeye hakupe mavazi utaitosha wapi? Ni kweli kwa kazi yenye uko nafanya unaona sasa iko na katala. Sasa kama yeye haruhusu ikamate, wewe utajifanyizia nini? Wewe utajifanyizia nini kama viko na katala? Sasa jua nini pale rudie kwa Mungu mwenye nakupenda huko abakia na mahuzuni. Rudia kwake mwambie angalia hivi navyo vile katala. Yesu alisema ombeni nanyi mtapewa. Amen. Kisha mwende tafuta mtapata. Lakini akatanguliza kwanza ombeni. Sasa uko mshida usikuwa nazoea imba tu nyimbo kwa kuimba. Uko watu wanaimbaka na hawaye wako ndani.
Wimba tu nikiona vinanishinda baba na kuli. Anafurahia mkanisa anacheza. Lakini sasa inamushinda. Msikie mzuri. Sasa inamushinda kule kukazi kwenye naikala. Anaikala kumeza ya tomate iko nauzisha. Anaikala mkazi wala ni mubiro. Anatumia vitu visharibika bisha mushinda. Anaanza zigunja kukiti na machozi iko saa minjo nilikuyasindikiza wengine. Iko saa mwa hii dunia. Ile mauzuni haitakufalia kitu. Ile ndio saa ya kumwambia baba, angalia hapa. Nilitia hivi hapa. Tangia nilikalia hapa hakuna kitu. Haviko naendelea. Mwambie ni yeye njoo akwambie. Alisema ombeni. Sasa shida ni juu watu wanachungaka tu mamuda ziko special juu waombe. Anachunga siku yetu tutaenda kukanisa. Haiko vipi? Mie nikiona na mkazi vinakatala. Kosa nasimamisha kazi kidogo. Nafanya kwanza adoration June February. Naambia Mungu pale kukazi kwenye niko. Tangia nilikuia hapa. Siyakuwa na kitu cha kurudiana kwa nyumba. Tangia nilikuia hapa. Uko vitu vya havikamati. Sasa na wewe njoo mwenye mamlaka na mwenye nguvu. Na siwezi jifalia chochote pasipo wewe. Kama mtu anapata kudunia ni jua yuna kume mupo. Na mwenye hana ni jua na kume muhimu. Na ndio vile maandiko nasema wewe ulisema kama wewe njoo unatajirishaka na wewe njoo unafanya maskini. Wewe njoo unafanyaka tumbo izale wala isizale. Sasa ruhusu na mie saa hii tumbo yangu izale. Ruhusu na mie vitu vyangu vikue. Hapana kukuwa naimba tu nyimbo. Sasa yenye inafika fasi kwenye naomba kuweka ile nyimbo mu matendo. Ubakie uko na jigunja. Acha tabia ya kujigunja. Wengine unakuta chutu kwa mpangai, bandugu guarantee ndaitosha wapi? Na wengine unaitoshaka wapi? Unaitoshaka wapi ile kodi unalipaka? Unaitoshaka wapi? Siku zilishasogea. Basi Mungu yeye anakuweka msiku za mingi wala za kidogo. Saa ni saa Mungu anaweza fanya kitu. Mungu anaweza fanya kitu na yeye peka tamaliza. Bondia ni kweli, watu mingi wanasemaka seme mtu hakuwake tajiri mkutumika. Tafadhali mkuomba sana. Mtu hakuwake tajiri aseme jua aliamini Yesu. Lakini nakwambia kitu kimoya, na shetani chenye iko hacho Mungu anapenda. Kama unabisha wende uliza Nebukadneza. Nebukadneza salianza sema hii ni Babiloni nimejenga kwa mikono yangu na kwa nguvu zangu. Mungu alimwambia wewe mpumbavu, kwanza sai juu kama mie njoo nilikutia ukiti na mimi napatia mimi napenda. Unageuka mwenda wazimu, tafadhali unageuka utakuwa na akili saa ya mbuzi unaenda mpori na miaka 7 unaenda chunga ufalme wako. Akili itakurudia kisha miaka 7. Unaenda kula mayani. Na huko amperele ulikuwa amperele unatawala huko mfalme wa wafalme, lakini unaenda kula mayani. Na vikakuwa vile. Podirike Mungu njoo anapangaka vyote vyenye huko. Hata Mungu anakupenda yeye mwenye hakuzuiaka mwana wake. Anakuwazia mema mbinguni. Acha huzuni kuliko ukaa ndani ya huzuni. Huzuni zinaweza na kukuua. Na Mungu aliuwaka watu mjangwa juu ya manunguniko. Kuliko bamuombe wanabakia na huzuni. Kuliko bamuombe wanabakia na huzuni. Bakiona wanahitaji maji wananungunika. Mwaide zile utapata hii maji. Bakihitaji nyama wajisikie Mungu na mwaide zile nako naweza tupatia nyama. Pale bamuombe Mungu niko na bezo ya nyama. Wanaanza njoo huzunika. Na ile huzuni yao Mungu yakaangalia na kubyenyenisha bafanyizia. Pale baone kama mimi naweza maliza na hivi. Wanaanza waza njoo hivi wengine haviwezi wezekana vitawezekana Angalia ambapo ile ni kunivunjia heshima. Ile ni kulikosea adabu. Acha nungunika. Wewe elezea Mungu. Hauna shocks, ambia Mungu sina shocks. Hauna kiatu, ambia nijua watu wanasema mpaka na shocks na uombe Mungu. Kwa watu wako watembea miguu chini mpaka saa usiku Mungu atafanyia muujiza njoo batanza fala na kushocks. Sikia mzuri. Huko watu wako natembea mguu chini, siku Mungu atafanyia muujiza. Njoo batanza fala na kushocks. Sasa wewe endea Mungu, mwambie.
Mwambie kila kitu, kuwa na presente Mungu kaa yako. Na usikuwe na chunga tu mataa iko speciale sana kuwa tu kueglize. Kwa eglize tutaomba. Lakini saa ya mkazi omba. Kunyumba omba. Watoto yako omba. Mungu ndio anafanyia na watoto bamwe bakoma. Mungu anaweza ruhusu bamwe bakomale ba empoli. Wengine bakomale na adabu. Ndio maana kwa watu wenye naomba wakuwe na chunga kinywa. So naona mtoto wa jirani iko naiba, iko nafanya vya mubaya. Asa kuwa mlevi, kwa na jirani wakuwa sema kwa watu wenye habayo wake chunga watoto nao. Majorite kila mwemi na yeye alisemaka vile watoto yake sasa waliko maraka. Walikuwa kama mubaya kushinda wa mwenzake. Juu ya nini? Mwenye anaruhusiaka mtu akuwe na roho ya upole wala ya makali ni mmoja. Ni Mungu wa mbinguni. Sasa kule kulaumu jirani yako, kumbuka njoo kumuombea. Lakini Mungu wa mbinguni anakupenda. Mungu wa mbinguni anakujua kiasi kwamba alipanaka mtoto wake. Halafu nitakwambia mpango wa Mungu mkubwa ni kuishi na wewe milele. Ile kutoa Yesu akuvifanyaka kuburi. Nisikie mzuri. Mtu kama anakupenda, mtu mwenye unapenda unasikia kuwe karibu yako. Nijua watu mingi bakisha oana unakutanaka ile upendo ilikuwa katikati yao unakutea iko sasa yenyelisha punguka. Lakini hata kama waziri shapunguka huko wenye wanajidanganyia kaseme bilisha kaisha. Ni juu mume wako na kuwaka haya safiri. Mke wako na kuwa haya safiri aenda kawie kule. Akikawa unasikiaka unamhitaji tu arudi. Juu ya nini? Ukipenda mtu unataka kaishi karibu yako. Kiana mwenye naye anapenda anasikiaka haezi acha mshika kwa. Labda wale baasherati tu. Huko wabiana baasherati wenye kazi yao ni kusharata au wanapita. Lakini kiana mwenye anapenda kweli kweli, yeye anasikiaka inalomba aishi na mwenzake. Na musika naye anasikiaka inalomba aishi na ule mwenzake. Kuishi mbali yake haviko na uwezekano. Jani juu anapenda. Upendo iko nayo inamsukuma kwenda penda. Ndio maana kila mwenye anapendaka mwenzake, nishaambia watu, kiana mwenye anapenda musika wala mwenye anapenda musika wako na iko na mali hakose kitu, iko na magari, iko na lupango, anajenga kila kitu, kisha anakuya fanya na musika wako miaka 3, 4, 5 sabako naongea anakuwaka hamupendi. Habiwezi uwezekana upende mtu kisha uweze ishi mbali yake na uko na uwezo ya kwenda kumchukua. Labda mwenye hana kitu iko natafutisha na mwenye hana na kwa iko natafutisha. Tunaweza pima comprendre, lakini hapana kiana mwenye unaona iko na kila kitu. Kama ni mali hakosi, kama ni chakula haezi kosi, na maele transporo iko, lakini hataki oa. Na naambia musika na mpenda ule anakuwaka na mfanya ni kichezesho chake. Lakini mwenye anapenda anasikiaka aishi na mwenzake. Sasa na Mungu naye kitu cha kabambi cha kutuma Yesu Kristo, ya kwanza ilikuwa sema juu kila mwenye atamwamini apate uzima wa milele. Msikie. Alimtoa mwana wake wa pekee ili kila naye muamini apate uzima wa milele, asipotee lakini apate uzima wa milele. Ambisio ya Mungu ya kabambi ni kukufanya usikufake. Sikia mzuri. Ni kukufanya usikufake. Jina la Mungu Muisaya yako nasema kama na buzee nayo itadisparetraka. Buzee ilikuyaka juu ya laana. Sio huko wanayua ile. Mbinguni ya kuku wake mzee wa kuzeeka. Wa sura ya kujigunja haiko. Kuna watu mingi wanaiwaka Mungu ni kama mzee moya hivi. Hapana. Mungu akuwake mzee. Mungu ni jeni. Na sasa alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, hawakuumbaka mzee. Msikie mzuri. Hawakuumbaka mzee. Buzee bulikuyaka apre mwanadamu kufanya zambi. Buzee ni alama ya kuchoka. Mwili inachoka. Ina expire.
Sasa hakuna siku mwili ya Mungu itachokaka wala iexpire. Yule havitakuwaka. Ndio maana Mungu ambisio yake kabambi ni kufanya uishi milele. Halafu na tuishi pamoja naye. Alitoa Yesu juu wewe upate uzima. Hapana uzima kidogo, hapana hii ya kuishi miaka tunaishi kwa dunia. Uzima wa milele. Uishi na haukufaki. Juu ya upendo iko nayo anataka kuishi milele. Tena hapana kubakia tu unaishi ikawaida wewe peke sagizi huku tunakuwaka, lakini kuishi pamoja naye. Ndio vile kitabu cha Watesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 16 mpaka 17. Thessaloniciens, yani Watesalonika wa kwanza 4 chapitre 4 verset 16 à 17. Ile nafasi inasema hivi: Bwana mwenyewe kwa ile siku Mungu atakuja na mwaliko mkuu na malaika wa mbinguni kwa ile siku ya kunyakuliwa kwa kanisa. Sasa simama kwa mawingu msikie. Ile siku atashuka na malaika zake. Asema ile siku sauti ya parapanda italia. Kisha wale wenye walikufaka watakatifu watajiretrouver bako hai. Sana sie wenye tutakuwa tuko hai tutapita tunabadilika. Kisha kubadilika aseme tutapanda. Twende kwa pamoja naye milele, hatutaongezeka achana. Msikie mzuri. Ambisio ya Mungu ya kutupatia uzima wa milele ni juu tuende ishi pamoja naye milele. Ndio vile Watesalonika inasema haja yake kubwa, kama tunaweza imba, kama tunaweza hubiri, kama tunaweza choka mpaka na mkazi ya Mungu. Haja ya Mungu kubwa ni juu tuishi naye milele. Paulo alisema inaomba kufarijiana kwa ile maneno. Inalomba kufarijiana kwa Mungu anatupenda kiasi kwamba anataka ndani ya umilele tuishi yake kuishi pembeni yake. Hapana kuwa nakutana tu hapa kila mtu anaenda nje yake mwingine anaenda nje yake. Lakini kule tutaishi naye milele. Hatutakufaka tena. Tutakuwa naye siku zote. Hatutamuomba kwa imani, tutamuomba kwa kumtazama. Halafu na tutabadilishwa, hatutakuwaka na mile za hivi. Sura yake ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 15. Unaweza elewa zile habari. Inasema kama kufumba na kufumbua, wafu watafufuka. Kisha na wenye wako hai wanabadilika. Hii mili yetu tuko nayo ya kufa ivale kutokufa. Kisha vala kutokufa, bale wenye walikuwa wamekufa wamefuka, tutapita tunapanda. Tunaenda. Asema ile wakati jua utakuwa nauliza sasa kifo, wewe mwenye ulikuwa unatisha zile nguvu zako ziko wapi? Wewe endelea na Mungu. Mungu anakupenda na haja yake kubwa ni wewe kuishi pamoja naye milele. Ni wewe kuishi milele pamoja naye. Jua nakupenda. Jua nakupenda. Ni wewe kuishi pamoja naye milele. Ndio maana endelea. Hata kama safari sazimo unaziona unalia, sazimo unaziona uko bikamate, wewe endelea. Usiachake Mungu juu ya kukosa bugali. Usiachake Mungu juu ya kukosa nguo. Juu na hauyue juu nini anavifanyia vile. Kama kweli anakupenda, kukosa ile bugali haiko normal. Kwa hiyo inaweza kuiko nafanya. Kumbuka uko watu wenye hawakumwachaka juu ya vile. Halafu cha kushangaza ni juu Mungu njia zake ni za ajabu. Kwa sababu unapita mateso, kumbe ile mateso ni njia yake ya kuelekeza kusikse yako au kubaraka zako. Njoo wenye alifanyia kwa Yusufu. Bandugu wanamchukia, kumbe Mungu ndiye amesababisha wamchukie. Wanatafuta muua mpaka wanamutia mshimu, kisha wanamutia kubei. Halafu naona bandugu wanamchukia. Kumbe ni njia ya Mungu kutimiza ahadi zake. Kama unaona Mungu anakupenda na hakuna dhambi lifanya na shida zinatokea, hapana uko na baki unajenkete, uko unarudia tu kumuomba. Lakini na uendelee mpenda malgreve uko naona. Yusufu akafika mpaka mnyumba ya Potifari, pala akaanza pata kama mwangaza, maisha sasa iko mzuri. Wakamdanganyia sasa amebaka bibi ya boss. Amebaka bibi ya Potifari. Ikalomba bamubebe na kuprison. Ile ni maisha yenye
Mtu mwenye hapendi Mungu anapaswa kuwa alishamwacha zamani. Ni maisha yenye mtu mwenye hawazake kumungu bia anapaswa kuwa alishaona Mungu hakuwake na mimi. Koma wewe tu njoo bakwe nachukia. Koma mie tu njoo bakue natafuta mpaka na kuniua waniuzishe. Sasa sasa mimi naanza pata kama maisha kanaanza kuwa mzuri, wananidanganyia nimebaka na Mungu hakuna kunisaidia. Mimi naingia mu prison. Aliishi ndani ya prison miaka zaidi ya 2. Alioteaka ndevu mu prison. Alikiuia mwanaume mu prison. Alienezeka 30 mu prison. Na wanakia mu prison, wambaye jua wanatumika mu jumba za ufalme watumishi ya Farao. Anambia utafika kule unikumbuke. Lakini sasa wanaenda nao wanamsahau. Sema nyuma ya miaka 2 njoo wakamkumbuka. Sasa miaka 2 unaishi mu prison au yatokaka. Unapaswa kuushawaza kama Mungu alishakuwa abandone. Kumbe pale pale Mungu anakatala mtosha mu prison. Chu pale njoo kwenye ahadi na roba zitimiliki. Akamtosha mu prison, atawaza ni kumupenda lakini atakuwa meratewe akabamba. Siku batakia mtafuta juu atafsiri ndoto ya Farao, juu aikale kukita kuwa premier ministre wa pays atakuwa haiko. Sasa Mungu anaona maombi gani yote hiyo unaweza omba. Bakia kwanza pale. Nikakutosha pale haiko kukupenda. Malgré uko nalia nikutoshe. Malgré uko nakuwa nalia nisaidie Bwana unitoshe hapa. Sita kutosha pale. Bakia pale. Unataka nikutoshe pale kisha shinde kuwa premier ministre. Bakia njoo kwa ile prison njoo kwenye utakuwaka premier ministre. Hairombe Farao akukose. Ile mateso yuko nawaza ni mateso, ni nafasi, ni muda yenye Mungu anakuachia pale, juu siku watakutafuta basi kukose. Njoo nafasi yenye Mungu alikuandalia. Juu akuye kupata. Njoo vile Yusufu Mungu akamwokoa, njoo akamwambia na wewe kuwa na bariki Mungu juu. Amen. Ya shida za huko napitia. Alafu shida akabambi ni kwamba mbele ya Mungu na ukakufia muhaki. Kweli wanadamu wanaweza lia lakini yeye unakuwa hayapoteza kitu. Mungu anapendaka kifo cha mwenye haki sana. Anakifurahiaka sana. Juu mtoto wa Mungu hawezi kufa. Mimi nataka msikie mzuri. Yesu aliambiaka Martha hivi kule msura 11 ya Yohana. Alimwambia kama mtu ananiamini hawezi kufa. Kusikia? Na mwenye alikufa na ananiamini ataishi tena milele. Ile neno ya kusema kama mtu ananipenda hawezi kufa, kama ananiamini hawezi kufa, yataendelea ishi. Ni neno yenye naonesha mtoto wa Mungu hawezi kufa. Kuna waka njoo changement ya kuhamishiwa fasi ya kwenda kuishi bado. Kama unawaza ile ni bongo, wende uliza Musa alikufa mu nchi ya Moabu na akazikwa. Mungu aliagiza malaika Mikaeli wakamuzika mu nchi ya Moabu. Lakini Musa mwenye mwili yake lishaoza ishakufa. Ndani ya Mathayo sura 17 mstari wa kwanza mpaka 2. Asema alikuyaka yeye na Elia wakakia ongea na Yesu. Kisha vizazi zaidi ya 28 alikia ongea na Yesu. Kuko changement, Mkristo hawezi kufa. Yes. Usikuwa nawaza Mkristo anakufaka. Mkristo anatokaka mwili anahamishiwa ndio fasi nyingine. Ndio maana kumsalaba Yesu akaambia ule mwizi wakati amemaliza tubu amejitambua. Sasa mwizi alisema sitafika mfalme wako nikumbuke. Yesu yeye akamjibia akamwambia leo tutakuwa na wewe mparadiso. Nisikie mzuri leo. Anampa ahadi ya kisha kutoka mwili. Na sasa alitoka mwili Petro ako kunasema kama kitu ya kwanza Yesu alifanya alishuka kuzimu. Akaenda tafuta watu walikufaka wakati ya Noa na gharika. Akawahubiri. Sasa nimaliza hubiri. Neno Mungu linasema kama ukisoma ile sura ya Mathayo nadhani mstari wa 27 ku verset 53. Sasa nimaliza hubiri kule watu mingi aseme walifufuka watakatifu mingi wakatoka mu makaburi. Wakashanje nafasi zao wakatoka kule. Msikie mzuri. Wakatoka kule walikuwa nafungwa kule. Kisha na njona ule mwizi wote wakahamishiwa wakaenda mu paradisi. Na mpaka leo wanaishi kule mu paradisi. Wanasubiri siku ya ufufuko. Ufufuko ya kimwili maana yake nini? Ufufuko. Kwa watu wengine washawakilia kule no sasa mtu anakufa vitabakia vile.
Hapana. Yesu alifufuka siku ya tatu, roho yake ikatoka kule, ikarudia ikavala mwili. Msikie mzuri. Roho ya Yesu ilirudia ikavala mwili, ikatoka mkaburi. Na Petro aendao na kakuta sanda, mwili ya Yesu haikukua. Ufufuko ya siku ya mwisho, maana yake zile roho wale watu watatoka tena mparaji, wanarudia wanavala miili tena ya utukufu yenye haiwezi kufa. Menamu Kristo au mwenye haki, mtoto wa Mungu hakufaka na shanja kanjo fasi ya kuishi. Losiku natoka mumwili kuko malaika wa Mungu mwenye anakia kutwala. Wende uliza Yesu na iko nasema juu ya tajiri na Lazaro. Sasa Lazaro alikufaka malaika, sasa alitoka mumwili akakia akamchukua kaenda naye. Sasa usiwazie Mungu aseme ukatoka mumwili amepoteza. Hapana, ameshanje njuto fasi. Ameshanje njo fasi. Fata kila mwenye alipita mu experience, nisha kutana na watu karibu watatu benye balikufa na balikuwa basha teseka natoka mumwili. Sana fika fasi mawa na mukaribisha kule. Wanamwambia tena banatamrudisha kudunia na tafuka mumwili. Sana una mwili anasema mimi siko takoro kurudi. Mimi na yeye mama mwe balimrudishaka kingufu. Balikuwa muonesha mwili yake anaiona ni buchafu moya hivi. Barambia ile njoo mwili yako rudia, sasa mimi sitaki nirudi. Mwisho bakamsukuma kaanguka mwa ile mwili tena akalamuka na bisirera kajuruza, yeye tena nimerudia huku kwa hii dunia. Mimi namuyua ule mama. Sasa kuko changement, Mungu anakupenda. Kama unateseka na yua ni juu ya nini? Anaweza pia kusaidia. Lakini pia ukitoka mumwili anakutengenezea changement. Kama ulikuwa mwenye yake amevuna, wewe hautaonjaka tena. Kubyote vya dunia ya mubaya, wewe hautapoteaka tena. Halafu donc mtu mwanapenda mwenzake anatakaka aishi naye, na Mungu anataka naye aishi na siye milele. Tutaishi pamoja naye na hatutaachanaka tena. Wewe endelea, usiachake Mungu. Halafu nakwambia kitu kingine, mtu mwenye anapenda mwenzake, tuko naenda maliza, mwenye ameingia sahi atajikaza akuwe makini juu tunaenda fika mwisho, huenda akamate hata kaneno ka mwisho. Mtu mwenye anapenda mwenzake anajifunza kagizi ya kumulinda na kumfurahisha. Msikie mzuri. Mtu mwenye anapenda mwenzake anajifunza kagizi ya kumulinda na kumfurahisha. Mtu mwenye anapenda mwenzake hamuleti yake kila habari yenye nasikia. Huko maneno yanayoweka kisema inaweza mulumiza. Anajifunza gizi ya kumulinda, lakini anajifunza na gizi ya kugarde furaha yake. Ule mtu kwa bakia anafurahi. Asa na Mungu naye wa mbinguni, naye alishaka tupangia gizi ya kutulinda na gizi ya kutufurahisha. Ile nayo unaweza ipata wapi? Ufunuo, ndani ya kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 4. Ufunuo sura 21 mstari wa 4. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Ile nafasi nasema kisha Mungu kufanya mbingu mpya na dunia mpya. Kule kwenye atatuinstale, pale kwenye atatutia. Msikie mzuri. Pale kwenye atatutia, na yeye ni wakati yake sasa ya kututunza na kutufurahisha zaidi. Inasema kwa ile wakati ataondoa kifo. Ataanza kwanza na kufuta kila chozi. Hakuna mtoto wa Mungu mwakuliaka mdunia. Msikie mzuri. Huko watu wenye bashakalia. Sasa na kila mtu analiaka mdunia. Kwa mwenye alilia juu ya mateso, kama alilia juu ya wanadamu bamoya walimutesa sana. Sasa maandiki nasema pale Mungu atafuta kila chozi. Kila chozi, machozi yako Mungu ataipanguzaka. Halafu kwa ile wakati kifo ataiondoa, haitakuwaka tena. Aseme maumivu haitakuwaka tena. Tatuwasi hakuna vya kukata na kakisu na nini, asoko na menya unalumia. Maumivu kumwili haitakuwaka tena. Maombolezo haitakuwaka tena. Vya kubakiko naomboleza Mungu kwa ile siku atavifuta. Wakati tutaenda ishi pamoja naye katika mbingu mpya na dunia mpya yenye takuwa alifanya, baada ya kukuwa alishamaliza tufufua,
aseme maombolezo nayo hautaionaka tena. Huzuni zitakuwa zimepotea. Tutaanza ishi ni raha kuraha, furaha kufuraha. Tunaishi na Mungu kwa kumtazama tena mbingu mpya na dunia mpya. Hapana hizi za sasa, ni zingine atakuwa amefanya upya zenye tutaishi amo na hatukufaki. Hatujui habari za kukufa, hatujui habari za kuhesabia miaka. Ase uko na miaka ngapi? 50. Ase ushaishi siku za mingi. Uko 17, miaka 100. Kule hatutaishi tena mbia wakati itakuwa imeisha. Kule tutaanza ishi sawa Gabrieli, tutaanza ishi sawa Mikaeli, wenye hawakufaki, wenye wanaishi milele. Hakutakwambia kuongeza kusema sengwa nifanye ka projet mbio nitafutishe mbio juu niko naona bozei iko na kuya na kifo na ina ngoya sio kanda fani. Vile vitakuwa vimekoma. Hakuna siku huzuni tarudiaka tena moro yako. Njoo mpango ya Mungu ni kukondolea machozi siku wake. Mpango ya Mungu ni kuondolea huzuni siku wake. Mpango ya Mungu ni kusudi ile kuomboleza yako kila siku ipotee. Mpango ya Mungu ni wewe kubaki na furahi siku zote za maisha yako. Njoo wenye natuandalia kule mbele kisha kushinda dunia. Njoo wenye Mungu anatuandalia. Lakini Mungu anapenda mwanadamu sana na anamuwazia mema siku zote. Mungu iko na kupangia mema siku zote za maisha yako. Basi Mungu wa mbinguni abariki neno hili kwenu na kwangu katika jina la Yesu Kristo. Na neno ambalo tunataka kujifunza asubuhi ya leo ni neno ambalo linasema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tutaenda anza ndani ya kitabu cha Yohana, njoko tutasoma Yohana sura 3. Ni andiko ambayo inajulikana sana, lakini njoo tutatumia asubuhi ya leo. Nadhani hauwezi ona muamini mwenye haiwe hii andiko. Ni Yohana sura 3 mstari wa 16.